kayaknya amang harni hendak bebini pulang. Amun kakak mah dek hakun nang di madu kayak ngapa pan depan pian. Jadi lawan mah dek hari ini ulun bepada itu bang jua sudah merestui bini toha di rumah. Jadi nang lawan bini amang mana kuni karena pema izin akan bini ulun menambah. Ujar bini amang suah mandangar caramah bila ma izin akan surga dibeles Allah. Jadi bang pian amun kayak gitu perjelas mangai kisah lawan kakak mah dek supaya tupang yakin lawan pian bujuran. Jadi lawan mahda hari ini ulun bepada kada usah pian itu deh gunda. Nah, istilah kata kada usah gelisah masalah jujuran ulun andak sudah duit 100 juta apan sak dua buah. Jadi nang lawan pian kada usah gelisah dilanya pian hakun bertiga kita sarumah. Baik lagi dadayan dadayan gain ilahi Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban kepada ibu bapak di sini seberataan yang ada di sini kita tak kumpulan. Jadi nang sebelum madihin kami mainkan kepada ibu bapak di sini seberataan yang ada di sini tiang tak kumpulan. Jadi nang pemula tak lupa kami ucapkan sedikit lawan pian hari ini pengumuman. Jadi tunang mana pian nang kasini nang datang saruan pabilanya bang ada kunci nang kuburan di sini tuh bang pian. Nang ini kuncinya nang itu mirip Honda kunci kendaraan. Jadi saumpama ada pian kunci tak gugur kendaraan ambil aja kasini lawan buhen rombongan. Jadi lawan pian di sini nang saruan siapa merasa ada kaina kunci kendaraan nang ini mirip Honda sampai yang tak ciciran ambil aja kasini jangan sopan-sopan. Jadi nang tak lupa kami main puakan mungkin mematihin hari ini kami lanjutkan sudah nang kami awal tadi pengumuman siapa merasa kunci kendaraan yang kehilangan datangi pang kesini mungkin nih pang kunci kendaraan Beat Honda miliknya ulun main puakan. Jadi nih pang info mungkin ay sudah jelas kesantian berataan. Jadi nang berlanjut kami bermadihinan. Jadi pertama-tama kami mau ucap bakat tadi nang pemula ada mengucap salam di mana pian bagana ini berataan kaina salam kami pian dijawab bakat. Baik ibu bapak nang pian lagi makan atau ibu bapak nang di pinggir jalan nang sambil berpandiran. Jadi nang tak lupa kami menghimbau pian yang ada di sini jawab sabarataan. Mungkin sekali lagi ulun ulangi akan lalu nang tak lupa kami membolehkan assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban lalu tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak yang nang sabarataan. Jadi terima kasih nang mana tadi salam sudah menjawab pian. Jadi nang tak lupa kami mendoakan mudah-mudahan pian nang menjawab salam pian panjang umur
umur mudahan disehatkan. Sehatnya kita di jalan ketaatan, mudahan bertahan selalu dalam lindungan. Dunia ke akhirat mudahan diselamatkan, diselamatkan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan, sedenang 2 kali kawan ulun mengucap salam. Belum lagi menyahut awang ibad di Suberang, enang pian duduk lawan kawanan. Jadi gini salam ulun membuliki, jawab bertaan atau pian guru nang pian dudukan. Tidak lain di guru aan beliau diberi ngaran, atau mantri ian nang pian di belakang. Jadi nang ini salam ulun membuliki akan, assalamualaikum jawab bertaan. Waalaikumsalam pian beri jawaban. Jadi terima kasih amang ibad menjawab akan, lihati amang ibad nang pian tu dudukan. Ada panggebisnya tumbuh pinahirang. Jadi wan amang ibad ulun doa akan, mudahan amang ibad tahun ini babini pulang. Lalu bertarus kami bermadihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan. Kita alhamdulillah ini nang pertama bersyukur lawan Tuhan, karena hari ini kita dipertemukan di Sungai Buluh nang ini kampung pian. Jadi alhamdulillah kita sabarataan ini panjang umur dan juga sehat badan, sehingga hari ini kita bertemuan lawan ibu bapak di sini berataan. Tak lupa berataan hari ini ulun doakan, mudahan umur kita diberi keberkahan, kita awak sehat mudahan para rezekian lawan Tuhan pian. Tak lupa kami doakan nang mana hari ini pian jauh saruan, mudahan kaina bulik selamat berataan. Jadi Bang ulun pulang melanjutkan, jadi nang kada lupa ulun hendak mengucapkan, kami meminta maaf pian berataan apabila kami madihin terdapat kesalahan. Pengaran bemadihin kami nisapuntan, ada dada buku ada dada catatan. Jadi nang lawan ading nang pian di Suberang, tatai ading mahda nang pian berdirian. Lamun minyak kawa duduk dahulu pian, pindainya berduduk nyaman ulun memandang, karena bang pian dasar saling bungas. Lalu terus kami berpandihinan, bisa benar amang pian marayu orang. Ada tupang ingat abini di rumah sudah berisian, jadi lawan pian kami mau ucapkan. Tadi awal pemula kami mengucap salam, jadi nang mandihin mangai kita lanjutkan. Tak lupa hari ini kepada tuan rumah kami terima kasih banyak lawan sampian, karena hari ini kami sudah diundang. Kami dari negara terjauh menunti pian, cuman alhamdulillah kami nang di jalan bu nang salamatan, sehingga nang di sini kita berdepatan. Jadi nang sebelum madihin kami lanjutkan, kita nang tak lupa gesan tuan rumah bertaan mendoakan, karena tuan rumah lawan Tuhan kita hari ini mau undang. Jadi tuan rumah ayo kita doakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tuan rumah pian sakaluargaan, pian panjang umur mudahan disehatkan, sehatnya pian selalu dalam lindungan. Mudahan tuan rumah pian para rezekian, awan naik haji pian sakaluargaan. Mudahan tuan rumah nang apa hajat sidin mudahan dikabulkan, dunia ke akhirat selamat bertahan. Jadi Bang ulun pulang melanjutkan, sudah terima kasih tadi lawan pian.
itu tuan rumah di ai amang asli nang sudah mengundang. Jadi terima kasih tadi sudah lawan pian. Lalu amang terfokus lawan gitu ading nang tadi berdirian. Nang disuruh berduduk akade hakun sempian. Jadi lawan pian amang memadahakan karena hari ini pada Pak Asian pada jadi ambil bini amang. Lalu rasakan gini bina pidi amun jua sidin hakun lawan pian. Apabila kada hakun amang madahakan haja ada haja berduduk tuyat ading mahde tuyat tubang duduk berdua lawan anaknya. Bila dai hakun di madu tentunya nang istilah kata jadi nang kedua anak ikam itu anak ulun jua. Lalu lanjut kami pemandiran jadi nang lawan kakak nang adek di hadapan. Ulun lawan pian sedikit main puakan maklumi kawan ulun bila marayu pian nangini kawan ulun orangnya liur beungan. Jadi lawan mahde amang memadahakan bukan minyak amang dai liur beungan. Cuman lanjak benar sudah kita bertemuan waktu di negara amang kalau bulik di bakan dere itu amang bulik sekitar nang jam 3 ini di mahde berduduk di jembetan untuk di ulun kuat benar imah kainya kada kuat lain kisah pula bisa sampai ke rumah ulun maatar pian. Lalu berlanjut kami berterus pulang sekalinya Yunai nangini amang harni lawan nang kakak mahda ada bupang sudah istilah pengalaman nang istilah kata suah nang bakan dere enjer berduen. Jadi lawan amang ulun main puakan sekalinya beimbai mang bakan deren lawan amang harni ulun memilih ngakan kayaknya lawan kakak amah dak bangaran kayaknya amang harni hendak bebini pulang amun kakak mah dak hakun nang di madu kayak ngapa pandepan pian. Jadi lawan mahde hari ini ulun bepada itu bang jua sudah merestui bini toha di rumah. Jadi nang lawan bini amang menakuni karena pema izin akan bini ulun menambah ujar bini amang suah mendengar ceramah bila ma izin akan surga dibeles Allah. Jadi pembian amun kaya gitu perjelas mangai kisah lawan kakak mahde supaya tupang yakin lawan pian bujuran. Jadi lawan mahde hari ini ulun bepada kada usah pian itu dai gunda nang istilah kata kada usah gelisah masalah jujuran ulun andak sudah duit 100 juta apan sak 2 buah. Jadi nang lawan pian kada usah gelisah dilanya pian hakun bertiga kita sarumah. Bilanya bepandir masalah perasaan mangai hati-hati bila dalam ucapan kalau kakak mahda manang jepi bujuran apas kaya ngapa kaina sampian alamunnya dai ikam menanggapi bebujuran dasar gitu bujur dasar kahandak aman. Jadi nang lawan mahda amang memadahakan nah ulun berdiri khusus gesan pian. Jadi nang lawan pian ulun memadahakan bila mencari lagi ulun main kuakan supaya di sungai bulu ada bang beisi saikung jua bubuhan samnima nang istilah kata nang bisa bemadihinan aina amang harni siap dinikahkan. jadi bet harus ulun pemadinan
kepada Bang Pian kakak mah da bangaran jadi tumudahan selalu disehatkan jadi nang tak lupa ulun main poakan kepada ibu bapak ini seberataan mungkin sekali lagi kami pengumuman siapa nang di sini ada kunci kehilangan kunci kendaraan nang ini milik Honda ambil haja sampian karena bang kuncinya ulun manguti iya kan jadi lawan pian pabilanya merasa ada usah sopan-sopan bila ma ambil kunci 20 disiapakan disiapakan jadi bang diai amang mana kunipian misalnya ini kunci ampun bebeju hebat kayak apa di menurut pendapat pian abak sanang ulun julung hari ini digratiskan asal lawan inya mangai kawa memandang jadi nang tak lupa ulun main akan melihat adin di muka berjalan berdahuluan jadi lawan pian dilihat dari muha mangai masih bujangan jadi hari ini tak lupa kami doakan mudahan tuh jodohnya lekas mendapatkan jadi nang terfokus lawan bapak di hadapan nang sidin berdengkap coba lihat tipian nang kopiah putih sambil berukuan di sidin besander nang di belakang gelimbing coba lihat mangai tuh Bang Pian kalau tuh dilihat sasingot kalah betan jadi lawan pian ulun main puakan lamunnya pangkawa sasingot dilerep pian supaya mencium bini tak ada gelianan kalau pulang ulun di sini melanjuti fokus mandi supera lawan abang jeli nang bebeju hirang nang awak tak kenali nang tuh di kantong begentungan kunci jadi gitu di marahnya abang jeli jadi nang lawan jeli abang nang handak mama dehi lila haji kaswan lawan pian manong gue jadi tak lupa ulun memadahakan tadi amang jeli nang disapa pian tak lupa Bang ulun hari ini menyapa pulang menyapa di higanya anang tuh betapih nang rokok dimuntong bilang kada bepaculan nang hari ini memakai baju hirang jadi hari ini ulun mama dehi pian rajin saumpama bila orang betapihan mangai ngituh tarancak ada pakai salawar dalam salawar dalam jadi mangai ulun hari ini berlanjut haja ada salawar dalam pian ulun bang jua mangai kada percaya bilang ini ulun penasaran di dalam dada akun kah pian wayah ini membuka jadi betarus ulun memadahakan lawan amang betapih mungkin mangai sidin ada tupang hajat yang belum dikabulkan makanya syariat sidin menjelenakan sidin bang betapih orang besaruanan supaya ujar berang sidin bertambah panjang tambah jadi bang ulun pulang melanjutkan fokus kawan-kawan ada amang rahim nang itu bang arah atau abis tapatnya rahim nang sihirang jadi nang lawan rahim kita bertemuan pian jangan tersinggung ulun tadi menyambet pian beawak hirang lapang Facebook pian besar bujur kalau ngakak lalu tak lupa ulun menarusakan Pina musti amang menyembeti pian hirang padahal amang juga awak liwang hirang jadi lawan pian bila menyambet orang liati keadaan jadi di amang lawan pian memadahakan bukan niat di hati menyambeti kawan kami yang ini kunci di ngai ampun pian di
jadi ampunnya liwar saling mongkalan adalah lo duit mana pusi kunci kada digratiskan jadi lawan pian ulun menakan pian sudah belegi atau masih bujangan jadi lawan pian ulun melanjutkan sidin masih sekolah belum hendak belekian jadi ada pantun sabut tinggasan pian bila tu berjalan di emang beweledi kita berjalan tujuh kahalabio satu kata jua kesan mangini adik kata gesan pian di kai I love you jadi nih bang kunci ambil haja kasini jangan pian supan di ngai nang kamari ujar mangai inya masih sekolah lagi dilihat bang awak bangai bujur beisi saumpama pian ma ambil nini inya bangai menjadi bini jelas tuh bang mangai ada depang rugi bila nang begesakan sanggup kada ditilami ala ditilami jadi pian ulun mendoakan pian masih sekolah mudahan pandepatan lawan jua pian sukses di masa depan imbal lulus sekolah sedang ai dikawinakan jadi bet harus kami bermandihinan lawan Tuhan pian masyarakat Sungai Buloh kita bertemuan kami nang tak lupa hari ini mau ucapakan jadi alhamdulillah kita berdepatan lalu nang tak lupa kepada Tuhan pian hari ini saberataan yang ada di sini kami nang tidak lupa hari ini menyapa akan jadi kita menyapa adakah pulang liatan imbah tadi menyapa abang nang berdiri nang awak sing kenalan siapa tadi Facebooknya diberi ngaran jadi abang Rahim hinta dilawan aman di AI-nya bakawan jadi nang lawan Rahim amang memadahakan pian nang nyaman benar sudah berkukuan amang Rahim itu sudah bebinian jadi nang lawan Ikam aku mendoakan mudahan bini Ikam betianan pulang jadi terus kami memandihinan kepada ibu bapak di sini sampai retaan jadi alhamdulillah pengumuman nang kunci sudah tadi ada nang menemukan walaupun duitnya kada dibayariakan jadi lawan pian ibu sampai retaan terfokus lawan tadi ada kalumah haji di muka disapa pian anang baju putih nang sidin betapihan jadi tuh disapa hinta di guru aan jadi nang lawan pian kami minta doakan buhen kami nang ini tuh nang mana guru masih bujangan doakan buhennya jodoh mendapatkan lawan jua ulun minta doakan supaya tahun ini bini dua beisian jadi tak lupa ulun menarusakan jadi lawan amang sekadar memadahakan ujar tupang guru masalah tupang doa insya Allah pengcapat hajat dikabulakan cuman ada syarat munnya mangai pian hendak bebini pulang nang satu pertama banyaklah duit beisian lawan tuh ilmunya harus dikaji pian jangan asal nyaman mencari keuntungan jadi lawan pian ayo saberataan nang ada di sini amang harni kita doakan di sini bang mangai orangnya kebanyakan lebih 40 nang maaminakan pacangan mangai pian tahun ini bebini pulang jadi lawan pian berataan kita doakan hajat amang harni mudahan dikabulakan amin 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 dikabulakan lalu bang ulun pulang melanjutkan terfokus nang lawan bepa kita pulang besapaan tadi tuh disapa sudah guru aan yang di belakang sidin amang Karvin banget
Diwan amang imin nang bejadak ditihan. Jadi nang amang imin awak pian jua di sing kenalan kayak apa hari ini menurut pendapat pian. Kalau dilihat awak dasar bujur sing kenalan, sedikit banyaknya sidin tak gencang makan. Jadi mau dilihat dasar bujur sing kenalan, jadi lawan amang ulun menyuruh pian. Pabilanya berdiri nak kayak orang betianan. Jadi lawan pian kami hanya mendoakan, mudah tupang pian selalu disehatkan. Amin. Yang hadir di sini tak lupa kami doakan. Yang mana pian gering mudahan disehatkan. Mudahan nang di sini selalu dalam lindungan. Bila pian bulik segala hajat pian mudahan dikabulkan. Rezeki sedikit mudahan ditambah Tuhan. Rezeki nang sulit mudahan dimudahkan. Mudahan beretaan selalu para rezekian. Rezeki kita dapat diberi keberkahan. Lawan buhan pian tak lupa kami ucapkan. Tadi mangai ulun sebelum bemadihin ada malihat pulang. Lawan itu kakak nang menjaga nasi nang sambil bagi pasan. Nang kardung abu-abu mangai nang di hadapan. Waktu mangamira dilihat mangai parut kakaknya betiakan. Jadi lawan pian hari ini ulun doakan. Pian tuh tahukah kenapa tupang pian kaai betianan nang satu pertama lawan laki katulahan. Jadi lawan pian mangai kita doakan. Tampulo kakaknya di sini bedapatan. Jadi nang lawan pian ulun mendoakan. Nang lawan tadi kakak nang pian betianan. Mudahan kaai pian sehat terus berdua. Ulun doakan bilanya berenak mudahan pendapatan. Bilanya berenak mudahan salamatan. Iya kapang pian bini amang asli coba dipadahakan. Jadi lawan pian nang pian beki pasar. Kuyat amang aslinya nang bebeju hirap. Dasar harap bangai maulah ngini pian. Bahwa tu maulah bini capat betianan. Bini ulun di rumah sudah mangai ampih besuntik kabian. Inya nang sudah ampih 2 tahunan tapi sampai wayah ini belum berjadian. Jadi tak lupa ulun memadahkan abang juga manglih ini amang harni hendak anak behelusan. Cuman bangsa buting sumalam tuh sawaktu imbah nang berenakan. Lawas benar bakabi sekitar 12 tahun ulun main buakan. Jadi lawan pian ulun memadahkan. Kiki rambut pian kade tapi besantan. Jadi lawan pian rencaki minum jemu atau buah-buahan. Jadi lawan pian amang minta doakan mudahan tunang bini lakas betianan. Jadi nang tak lupa kita berdoa pulang. Pabilanya pangkaina mangai nang betianan. Mudahan tu berenak kaina diselamatkan. Bila imbah berenak pian babini pulang. Jadi pendesar ulun amin nakan. Jadi nang lawan pian amang asli di Soberan. Iya kah bini pian nang tadi betianan. Jadi nang lawan pian ini amang asli ulun memadahkan. Amun ini ulun hendak memberi amalan supaya bini pian berenak tumurahan. Nang satu pertama pian dibacakan ayat suci Al-Quran. Gitu pang ayatnya mangai surah Maryam. Jadi nang kaina pian nang ditiup pakai lawan bangsa buting mamadahi pian. Apabila umur pian sudah 9 bulanan lakati digawi lapat capat sampian. Nang istilah kata itu maulah jelek. Lawan tuh rasanya tak lain dipadakan. Mangai tuh rasanya nang kaya mangakangan. Jadi bang amang mina kisah tahu pian mamadahi orang. Padahal orangnya ada banyak pengalaman. Cuman hari ini nang apa ujar pian ki
kita iihakan mun kada diiihakan pian bengalihan nang ini amang harni orangnya bebulanan jadi pengulun pulang mamadahakan lawan amang asli enak pian di Suberang sarajin tuh di mana kami nih diundang ada mangai piduduk di andekiakan ini pang piduduk ada di andekipian sarajin mangai ulun mau kasurupan kiranya kasurupan dasar kamalihan kamu lawan putri tahilap begeban jadi tak lupa gitu mangai lain sempian kasurupan cuman pian aja ma ambil kesempatan jadi hari ini nang lawan tuan rumah kami ada pengumuman rajin bila mandihin sedikit bang banyaknya piduduk disadiakan cuman piduduk kami tak lain pada orang nang kada gitu nyiur kada jual angkatan tapi 15 bungkus kaina disanguakan bisa jadi pengulun pulang melanjutakan magun beta tagih baik ditandetakan jadi mangai ulun merasa ai kapan asa bila inya ada kipas angin labihan ada akan kasini supaya kada kahum apa bila kipas angin kada dema atari pian ading mah delina nang mangipasiakan padahal pengkipas mulai bisukan tadi merasa ai kapanasan ulun ngalih betagih kalau tuh kaina disambeti orang cuman tupas aja pian mau ucapan nang ini awak hirang kada tahu disupan ada disupan jadi pengulun pulang melanjutakan terpukus tawan acil nang pian di Suberang nang pian bepingkut tuyat tuh ditihak mendengar ujah sidi awak ulun hirang itu pang acilnya gelak menawakan pian hati-hati kiri lagi nih ulun lawan pamadihina bilanya ulun hendak maulah itu pian tergila-gila cilai lawan ulun bebujuran ulun pang banyak besi minyak kabibinian jadi tak lupa ulun menarusakan terima kasih banyak lawan ini amang asli diberi ngaran karena kipas angin sidin maantarakan cuman kipas anginnya bejeret tali Jepang lawan kipas anginnya liwar kariri getan nang ini debunya kada dibersihakan timbul pas berputar kita kalimpakan jadi lawan pian ulun main poakan bilanya ada lagi di rumah latabihan bawa akad kasini berangai nang tak bagus kada betali Jepang jadi lawan pian ulun memadahakan salahin tali Jepang mangai dijeret orang ada jua nih pangkalo sarang anai-anai dari tanah kuburan jadi lawan pian ulun main poakan tetap terima kasih aja kita ucapkan untung juga kipas angin ada di etari orang cuman bang maatar hari ini kepupunan jadi lawan pian ulun mendoakan mudahan amang asli selalu disehatakan jadi pengulun pulang melanjutakan selamat berjumpa kita bertemu masyarakat Sungai Buloh di sini tak kumpulan kamu dilihat-lihat di sini masyarakat bungas-bungas beretaan nah wabil khususnya bubuhan bibinian atau juga buhan pian lalakiannya di sini dasar tampan-tampan nah kayak abang jeli nang pian berdirian nang pian begebis hati beretaan karena tuh disambat tampan di sampian sedikit tuh banyaknya 20 memberi pian jadi tak lupa
ulun mana rasakan bisa benar memuji, tapi ujung-ujungnya hendak duit saweran. Jadi lawan pian bilanya bang memuji harus di dalam hati ikhlas dari badan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, adakah nang di situ abang-abang bujangan. Aduh mendilihat di berataan sudah bebinian nang ayah baju hirang wahid tu bangarang inya gitu di begawi ditambah cuman gitu inya sudah tak oleh bininya saling bungasan kirang lawan wahid ulun pada hakan ujar belum bebini padahal tuh status lawan bebinian. Jadi lawan wahid amang mendoa akan pilih nabang pian ulun mamadahakan ada kipas angin nah sekali dua di etari pian. Jadi nang lawan pian masalah kipas angin bejeret lawan tali jepa minta ditupang mangai kami bagayaan. Terima kasih amang aslih lah lawan pian langsung kipas angin 2 buting maatarakan. Jadi alhamdulillah madihin nang di sini kada tapi kapanasan. Jadi lawan pian kami main poakan buhan sungai puluh kita nang betamuan lawan kakak nang bungas kasini ka pian ada 50 mana tinggi nang sawiran. Jadi alhamdulillah kakaknya banyak berang. Jadi nang berhubung kami ada sawiran paksa nang 5 menit madihin kami lanjutkan. Jadi lawan pian ulun main poakan ngapa minta hajat nyaman kami doakan dilihat dari moha hendak betianan. Jadi bertaan kita doakan belum belagi bila belum belagi jangan didoakan lakas betianan karena salah doa itu membahayakan. Jadi lawan pian ayo kita doakan nang memberi sawiran mudahan tu jodohnya lakas mendapatkan segala penghajat mudahan dikabulkan. Apabila kaina kawin kawai kami diundang. Jadi pang tahu ai duit maatarakan ini tuh pang duit lain duit sempian tapi duit abang nang pian bedang kakak. Jadi nang tak lupa terima kasih banyak kepada amang aslih maatari nang sawiran. Cuman ini doa ada di padahakan jasa nang amang perpus mudahan tahun ini bebini 2 ayo kita aminkan. Jadi amang perpus mana tadi orangnya mangai kita ucapkan terima kasih banyak pastinya lawan pian. Jadi amang perpus ayo kita doakan mudahan tahun ini imbah hari raya kurban sidin mangai tak dapat mudahan babini pulang. Babini pulang jadi bang ulun pulang melanjutkan ini lawan ading nang bebejo hirang. Terima kasih banyak dingailah lawan pian anak tiri nang maatari amang. Jadi lawan adik nang duit memberi anak kakak mahda iya kah nang tagenale. Jadi ujar amang anak tiri dari amang kami. Jadi lawan adik nang duit manjulunge mudahan dingai pang mama selalu lancar rezeki. Lawan tupang adik tak lupa kita doakan mangai nang hari ini bila lulus sekolah mudahan lakas belagi. Lakas belagi jadi pengulun pulang melanjutkan lawan diterfokus acil di suberang nang pian bakal cemata nang duduk betal limpuhan bila dupang pian duduk betal limpuhan harus hati-hati kilai ngini pian ulun ngini sabuting
kita memadahakan rasa kada purun tambah kaliatan. Jadi bang beju cilai nang lamun kawa sedikit kabawahakan karena di kamera tak lihat benar pian mana tukang kamera jual liur baungan. Jadi bang ulun nah pulang mamadahi tukang kamera gila itu di sini juang ini sidin hendak bebini lagi jadi lawan pian ulun mamadahi biar ger 100 pian tujujuran kada hendak manaware jadi nang lawan pian ulun mamadahi mudahan pian cilai sehat setiap hari lawan jua pian kami doakan hari ini nang ada di sini beretaan naik haji. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan terima kasih banyak nang mana tadi sudah ada memberi sawiran baik adik di muka kakak di muka nang baju sasirangan dikira tadi kakaknya sudah belekian sekalinya leh amang sidin masih bujangan jadi mudahan pian kaai nang nyentuh jodoh lakas mendapatkan jadi amang asli jua terima kasih banyak lawan sampian tadi salawi ribu sidin memberi sawiran doyat imbah memberi muharasa kehilangan lawan amang asli kami doakan mudahan berusaha diberi keberkahan pian tuh mudahan selalu parajekian jadi nang tak lupa kami bertarus pulang kepada ibu bapak di sini sampai retaan masyarakat Sungai Buloh kita bertemuan kepada kampung pian kami nang tidak lupa hari ini mendoakan bila ulun berdoa amin akan beretaan jadi nang berdoa nah ulun ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan kampung pian Sungai Buloh Bangaran mudahan kampung sini itu selalu aman terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan mudahan kampung sini diberi keberkahan itu masyarakatnya begawi para jekian segala hajat kita mudahan dikabulkan jadi pengulun anak pulang melanjutkan terfokus lawan ibu di Sobera mamanya putri nang bebeju hira mamanya putri ulun manghiau pian jadi lawan pian ulun mamadahakan gitu gilai putri ada manelpon amal ujar gitu putri hendak minta caciakan nang istilah kata hendak belekian cuman tuh ujarnya bubuhan panarbangan jadi hari ini ulun mengenalakan bubuhan kami bujang beretaan coba dulu berdiri ini ujar aman ini pengputri ai yuni ini bangaran sama ambil lagi kadeda karugian amanainya begawi ini pegawai bang bila nang ada cukup kaina duit jujuran kawah aja bang Yuni di sini behutang jadi wan putri ulun pulang mamadahi bilanya kada hendak pian lawan Mahyuni baik lawan Wahyu ulun mamadahi ini bapak Wahyu inya juga sudah begawi inya menjadi guru memegang dua istri jadi buhan kami sedikit memadahakan nang ada tuh di sini itu sabarataan kada pengangguran nang istilah kata bila ada acara kami meluangkan waktu menyempatkan beretaan amun nang tukang bes ini geni bangaran anggota BPD ulun nang main fuakan kalau nyabang acah juga ada gawian cuman tuh nang ini lain orang negara tapi orang paling depan jadi tiga nang ini Bang Husni ada warung berisian bila kawin wan inya pacangan nang di warung dia nang menjaga akan lamun ini ijai juga ada gawian nang istilah kata paman sakulahan lalu dihiganya nang ini tuh
Bang Hadi bujur nang inya tampan, cuman ini Hadi inya masih sekolah kuliah di infoakan. Kikira Bang bebini belum kepikiran, lamun gitu ucul talain bebujuran nang emang gigi cai coba lihat tipian inya pinata sanduk ayah bebinian. Jadi Bang ulun nang pulang melanjutin, ada tadi sudah membisiki amang asli, cuman membisiki asa tupang lain baunya tak ciumin. Nang istilah kata belum bersikat gigi, jadi nang lawan pian ulun kada ingat lagi siapa tupang tadi nang hendak disambete. Jadi amang asli pian pulang kasini, jadi lawan pian ulun mamadehi. Nah wibu Bang dulu ulun dibisiki, Oma Bang bebisik pinanya beciuman amangnya hari ini. jadi ada sudah memadahi amang asli, minta doa akan lawan Acil Irna, amin akan di sini. Mudahan Acil Irna tahun ini belegi. Mana Acil Irna, ayo kenalakan lawan bubuhan kami. Bila cocok pandir berangai lawan Wahyu, nang ini guru isbi. Ini Bang orangnya bujur nang kayak gini, masalah Bang senjata kayak bungkah gumile. Lawan Acil Irna ulun mamadahi, bila hendak lakas pian tu belegi. Nang istilah kata belum menamu, ulun siap haja lan pian manikahi. Kawin lawan ulun kada panjang rugi, bila nyamangai ulun sudah kada delegi. Banyak Bang beisi harta gunung giri. Jadi tak lupa ulun menarusakan, jadi nang lawan pian tak lupa kami ucapkan. Lawan tadi Acil siapa Bang Aran, Jadi nang Acil Irna nang bebeju hira. jadi nang Acil Irna hari ini kami doakan, karena dengar kabar Sidin jeda bertahan. Jadi Acil Irna mudahan tahun ini tak dapat lagi pulang. Cuman bangsa puting hendaklah tuh belagi nang awak saling kenalan. Nang istilah contoh nang tukang kamera hendak bebini pulang, cuman jer mencari sekitar 5 jutaan. Bila nyampang pian belagi lawan Sidin kadeda karugian, cuman mangai Sidin kadeda kasanggupan. Paksa nang mangai pian cari Acil Irni siapa tadi Bang Aran. Tadi Acil Irna, Sidin tadi Bang Aran. Nah, mana orangnya nang menjaga nasi, iya kah rambut bepirang. Jadi nang pinanya mangai nang gitu lain pian tak salah orang. Jadi hati-hati jangan bertatangguhan. Jadi nang tak lupa kami nang hari ini hanya mendoakan, mudahan Acil Irna juru lakas mendapatkan. Jadi nang tak lupa kami menginfoakan, terima kasih banyak tadi wan amang asli nang manambahin pulang 20.000 Sidin memberi sawiran, BRT 2 menit lagi dilanjutkan. Jadi Bang ulun pulang melanjutkan, rajak benar amang asli memberi isawiran. Itu Abang Rahim cuma meliatakan, padahal Bang inya di ini bus iwak banyak berhujungan. Nang mana tuh orangnya lawan ulun dipadahakan, Nang tupang di motor basaling ke belakang. kalau dilihat muha dasar gagah bujuran, kayaknya Bang Begawi tak saing pada orang. Cuma nang duit habis bini menyimpan akan. Jadi Wan Rahim amang memadahakan, namun tuh dilihat itu bini pian menurut pendapat amang. Pian berisi bini darajanya pamamayan. Jadi tak lupa tetap mangai kita ini terima kasih lawan pian diucapkan kepada abang-abang, mudahan beretaan di sini
kita kumpulan. Pian berusaha diberi keberkahan. Mudahan rezeki kita sebertaan selalu ditambah Tuhan. Rezeki bina sulit mudahan dimudahkan. Rezeki sedikit mudahan dibanyakkan. Nang ada hutang mudahan cepat punahan. Jadi terima kasih kayaknya 20 pulang ditambahiakan. Berarti 2 menit lagi dilanjutkan. Kadihin hari ini bila ada sawiran kami sampai kamarian. Jadi tak lupa ulun main muakan. Terima kasih banyak amang asli hai lawan pian. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan memberi 20 harap benar permintaan. Jadi gini juga gesan Abang Wahid nang bebayu hirang. Mudahan Abang Wahid bebini pulang. Lalu tak lupa ya kah Abang Wahid tadi begawi tambang. Kalau dilihat awak dasar gagah potongan. Ditambah bakalong coba lihat tipian. Jadi Abang Wahid mudahan sehat terus pian begawi tambang. Mudahan banyak terus kain gaji pian. Mudahan selalu pian dalam lindungan. Kaina indah madihin duitnya besalaman. Jadi Wan Wahid amang mama dahi pian. Sangaran orang kawin hitai bujuran nyaman. Nang satu pertama guring kades saurangan. Bila bangun subuh pian kupang pasti wahitai kadinginan. Amun sudah bebini ada air ragapan. Lawan kupang pian apabila masih saurangan. Apabila itu bangun menjepai lawan tangan. Jadi Bang Pian sekadar memadahkan kepada Abang Wahid sekalinya masih bujangan. Padahal orangnya liwar kagak gegehan. Cuman bangsa puting ulun mama sani pian. Bujur mangai sidin nang ini masih bujangan. Cuman bangsa puting nah dengari pian. Jangan ada taniat ketujuh pacah di tangan. Pacah di tangan. Ayo hitai baik kami mendoakan. Mudahan hitai ikam selalu disehatkan. Bila sudah ada beisian pacaran ancapi ke rumah wah hitai bedetan. Jangan itu ikam memacari anak orang. Itu pengkawinnya timbul-timbul lawan orang. Jadi tak lupa kami hanya mendoakan. Mudahan Abang Wahid jodoh lakas mendapatkan. Cuman tuh dilihat bujur masih bujangan. Tapi pian sesingut talabet pada kawan. Jadi lawan pian apabila masih bujang. Nang itu bangsa singut dilerep hulu pian. Lamun kade dilerep dikira orang beenakan. Alah beenakan. Lalu Bang Ulun pulang melanjutkan. Terfokus tawan kawan nang ada di Suberan. Kanang tuh berduduk di itu Busliman. Topang Busliman nang bebeju hirang. Jadi bini sidin semalam pina gering kita doakan. Mudahan bini pian selalu disehatkan. Apa penyakitnya diangkat oleh Tuhan. Mudahan Bang Pian begawi para jekian. Apa hajat pian itu dikabulkan. Jadi alhamdulillah terima kasih lawan pian. Mungkin kami madihin satu mat lagi bertahan. Cuman Abang Rahim lawan Abang siapa pina mahirip buhan pian. Kita berdua mangai bedang sanakan. Jadi alhamdulillah nah ranai sidin 100 maatarakan. Jadi nang tak lupa nang kaya ngapa habar Abang Wahid ditambang. Jadi lawan pian sekadar menyampaikan. Lalu nang tak lupa tadi jer siapa nang memberi sawiran. Begitu Bang Abang Rahim di itu Bang Nara. Iwan pian ulun mama dehi. Sewaktu menjulung abang tadi tuh kesini. Hendak meminta doa aminakan hari ini. Mudahan amang asli tahun ini
bini lagi. Jadi tak lupa ulun mana rusakan nang sidin memberi cuman menglih duenya kayaknya kawadah kawan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan yat bini amang asli mandem di Superang, abang amang asli didoakan bebini pulang. Jadi nang tak lupa kepada amang asli doa kami hing tadi kadenang dari hati cuman dari nang kawan. Jadi hari ini kami mendoakan mudahan abang rahim wan jua amang tadi nang jenggut sing tabelen. Terima kasih banyak kami lawan sampian mudahan buhan pian berta antara jekian. Jadi ulun pulang melanjutkan didoakan bebini di ai amang asli liwar kauungahan. Padahal bini pian marangut bebujuran ada marasa bini betianan. Jadi berlanjut kami memadihinan kepada ibu bapak di sini sabertaan. Jadi nang tak lupa kami menarus pulang. Jadi lawan pian bapak ibu beretaan bubuhan sungai buluh kita bertemuan. Lawan ini kakak nang besak upi hirang nang hendak bulikan nang 50 menyawir pamulaan. Terima kasih banyak taklah lawan pian mudahan tu di jalan sampian salamatan. Mudahan panjang umur kita saberataan kaina dilain waktu kawa berjumpa pulang. Jadi minta rela minta maaf berataan berhubung 100.000 tadi diberi pian berarti 5 menit lagi kami lanjutkan. Jadi lawan pian banyak terima kasih hari ini kami ucapkan. Tadi kampung pian sudah kita doakan. Jadi nang tak lupa mangai nangwan pangantin bertaan kita doakan. Bila kami berdoa amin akan bertaan. Jadi ini doa nanggasan pangantin walaupun pangantinnya ada lagi di palaminan. Jadi ini doa amin akan bertaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkatnya salawat mudahan tu pangantin pian laki binian. Pian panjang umur pada dua disehatakan. Sehatnya pangantin dikuatkan iman. Sehatnya pangantin di jalan ketaatan. Mudahan rezeki pangantin dilancarkan. Apa usahanya diberi keberkahan. Mudahan ading Junai malam ini dikuatakan. Istilah pangkata pian jupulan tuhut kada sampai bakaringan. Sehingga nang bini lakas betiana. Mudahan pangantin pian tuntung pandang. Pian rohoi rahayu di dalam kehidupan. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kami mendoakan di mana pangantin begena selalu dalam lindungan dunia akhirat tak akan terpisahkan. Jadi wan pangantin sudah kami doakan. Jadi nang lawan pian pulang sabarataan. Mungkin bemadihin 1 mat lagi bertahan. Nah sudah 3 menit kami melanjutkan. Berarti 2 menit cukup nang 5 menit 100 duit sampian. Jadi nang tak lupa kami menarusakan. Jadi kita berdoa hari ini sabarataan. Bila kami berdoa amin akan berataan. Jadi ini bang doa ulun memulayakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan. Di sini kita terdapat. Kita panjang umur mudahan selalu sehat. Sehatnya kita sehat nang walafiat. Dua sehat kita sehat di jalan taat. Dua sehat kita iman bertambah kuat. Mudahan bang kita rezekinya meningkat. Segala nang usaha mudahan berberkat. Mudahan berataan bila bulik di sini kita kabul hajat. Mudahan berataan kita dapat syafaat dari laba kita yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan pai buai kita selamat mulai dunia sini sampai nang ke akhirat. Jadi bang ulun pulang melanjutkan
masa belum bemadihin kami nih bertahan ulun mewakili kekawanan beretaan banyak-banyak minta rela itu lawan pian ada Amang Rahim manyu barang pulang harga tuh berapa lihati dulu pian harga nang 20 lawan harga puluhan pinapang bepuntal ada 2000-an kayaknya memberi saku bakumpulan lain di ini harga 2000-an tapi harga 10 lawan 20-an namunnya dihitung 100.000 bujuran jadi nang ini ulun hendak mengucapkan lawan ulak Muhammad nang memberi sawiran 100.000 memberi isampian berarti 5 menit madihin dilanjutkan jadi lawan pian ulak Muhammad Bangaran mudahan topang pian itu disehatakan mudahan pang pian begawi para jekian awak naik haji pian sakaluargaan jadi terima kasih kami nang lawan pian tadi ulak Muhammad ujar memberi sawiran jadi nang tak lupa kami terus pulang kepada ibu bapak di sini sabartaan terfokus lawan adik nang dipingkuti kae nang halus di tangan kalau tuh dilihat masih tuh umurnya kurang lebih 4 bulanan atau nang 5 bulan ulun main kuakan dilihat umahnya dasar genal bujuran pantas aja mangai aur bemamakan jadi nang tak lupa gesan anak pian cilai kami doakan mudahan bang inya ada panggeringan mudahan bila inya kaina sudah sekolah mudahan pendapatan mudahan berbakti inya lawan kuitan dan juga inya sukses cilai di masa depan lalu ulun pulang melanjutkan terfokus wan abang anoy pian bedudukan iya katu nang bini nang karudung hirang nang tomang ngilik anak bibinian jadi nang lawan abang anoy ini Bangaran dilihat anak pian genal bebujuran jadi lawan pian ulun mamadahakan sadangai pian pulang ulah bini betian jadi tak lupa kami harus pulang lawan bini Amang Anoy sudah kami doakan mudahan bini pian pulang betianan jadi nang tak lupa kami menarusakan kayaknya bang pengantin mangai handok beusung nang ini bujuran karena Amang di muka ambil tapi behelei lalu nang tak lupa kami main puakan lawan Amang asli nah manambahi pulang jadi terima kasih Amang asli lah lawan pian kain madihin kami nang 2 kali di sini memainkan madihin nang kedua apabila penutupan jadi terima kasih sudah memberi pian mudahan beretaan nang ada di sini kita para jekian nang belum beleki kayak putri di muka mudahan lakas belekian bila kaina kawin kawai kami diundang lawan kakak Mahda iya kah tadi Bangaran mudahan jodoh pian lakas mendapat tangan kaina bila kawin kai kami diundang Amang Harni ma amin liwar kanya nyaringan kayaknya Amang Harni ada maharapian jadi nang tak lupa mangai pulang doakan jadi ini ulun lawan pian mendoakan anang lawan tadi Mahda anang baju hirang mudahan tadi jodoh lakas mendapatakan bila hendak lakas lawan bubu terbang atau hendak lakas lawan tukang kamera nang bebaju hirang bila ambil lagi ada kerugian apabila tuh beregap menikah ada belepasan jadi kompian ulun nang mamadehi ini tukang kamera hendak bebini lagi cuman bangsa puting nah ulun mau ucapi kawin nang lawan sidin pian nang kada rugi abini di rumah aja sidin sayangi bila nang hendak turun pasti beciuman pipi kanan pipi kiri ngerancakan beciuman di tengah kada begigi kada begigi jadi bang ulun pulang melanjutkan
30.000 tadi amang asli memberi isawiran berarti pangsa manit kita lanjutkan jadi ujar sidin lawan ulun bepasan tatap bemadihin salah jurjar baungsung coba ngini ulun lawan pian memadahakan lamunnya salah jur kami karugian. Jadi tak lupa kami menarusakan berhubung pengantin nang itu hendak turun beusung sampian. Jadi sampai di sini kami bermadihinan. Assalamualaikum minta rela berataan bila